Mayengani namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Namuntlha ni ri karhi ni mi tisa list ya vanhu lava nga congratulate Benmoen the president timhaka to va yi pasini le a UJ. Our high profile people ka Vatsonga. I suka. Number one, Hensi, as you can also see there. Kombela nambara swo fana ntsena mini namunhu hi hindza hi ku Dr. Joe Shirimani xikuni be lexa nsati wa mina and then hi hindza hi ku Jiwani Soli Makama ni ku wa n'wi tiva n'wansati wena kumbe wo twa Prince Rhangani ni ku Rhangani Xivangapongo Rhangani Xivangapongo and then se hi hindza hi ya ka Cool B ni ku tiyisela Mzayo swi ta longa Mzayo ma yi vona trouble hi hindza ku DJ Mfundisi ana mali yowe Dr. Stole na ku vuya na nkonyata aka ya mapoto Hlawude Gupta ni ku chongola gaza hi vuya ka gaza a hi chongole gaza loko se hi hina ka artist ta hina hi ta va se hi kha hi ya ka ti-influencers ta hina hi sungula hi ku the twins minjhani n'wana tati n'wana tati wethu of course va famba va ri vambirhi loko ze hi vona lowun'wana hi vona lowun'wana hi endla hi ku damba vakhegula Mr. Hotel Rwanda and then ku Philani ni ku Thengelia Mukwariba Mukokoroshi Gagash Ashu na yona ngo yena ya ti-event leyi na yi nga yi bayisekini ka mageva leyi yona hayi munhu wa straight leyi yo bayisikiwa yi khulula Vatsonga mara yi dyondzile then ku Just JB of course leyi ya ti-jokes leti ku Manyangasi that music is trash, it's trash hi endla hi ku BK hi ku Master Tsonga analyst legal stylist Cina Lakari hi ku Xilondza Mala hambi yi khomisa ku nyoka namuntlha hi nga swi tivi hi ta twa hi ku Tutu spokesperson xa Ben Mayengani and then hi hetelela hi ku Mandla Gengerikani guys so sweswo hayi Mandla Gengerikani hayi beef yi va kona mara a ni n'wi zondi loko beef yi fike yi va kona yi fike yi va kona so vo va lava nga wisha va lava loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe video timhaka ta graduation ta Ben wena ka khadi ni ta yi vekela eka top comment video ya kona ya graduation ya Ben Mayengani.